achua khan huilani le hospital ho chuan tho ho anrem tia chumai nilo party na telvengei turin anlo som ani kha pachia chuan yanzu te monu le abial pa lo langin abial pa chuan thilboi thlang deu a thlengania kan company in boina atogani ti in chuta abial nu chuan ani theilo engkim hi atop ti na ami alote chuta ngoite ruaman na kane ti in apasal nu chu kholin nu voina damdo in atangin ichuak don tiro acha e kalokal ang ti in yanzu pa te chu akarin ashwai ho a chuta ei tur tui tak tak le zu te aleisaka atlon hle apasal pa chuan in company achazel mo iboi theiro puisia ate chuta apasal nu chuan huilani ain ithafe ani hi alolati zuya yanzu chuan huilani chu alole du to big silowa engtin nge niang damchungin putarin mani chawin ka khosak angai don ti na nia ka dulawani alote chiam chuta anmonu chuan lungai ma ta che me chedang ka zon sak e me mangche alotia anhlim hle chuta anmonu chuan yanzu chu paper pe in heta hian sign la ate chuta anu chuan engatinge ramdang mi vek an nia alote anmonu chuan ramdang mi alom anni mi hausa annia lom loti in anu chu alo phur hle afapa bula chuan sign vat tur chuan atia anno yanzu chuan aming chu a sign zo ta mo tia anmonu chuan kalu analu tuka ti in achwa sandai an chung ko thilpoi mo chu lak sakin abial pa bula chuan tuna chuan ikuta engkim a ome nangin boy puyang che ti in apea chuta phone mangzuin putar kal petu tur ka muta e ti in phone chu ada anno me che pakhat chu mu in chu nu bula chuan a petu tur hi ka unau pa ania ashisel tha a akal po thaveka harsan na engma a umlovang adi chuta apasal chu lo lutin du ta company in boina atokem ni inthu soi kha kaloshia a tunge kalpetu tur chu ti in aron zot anupui chuan aluwa alo buak saka duta karwa manna minti chhia saksuang che ani lo chuan in chung ko in ka thadang cheu ati anno yanzu chu akal du tunu chuan lo check vel molmolin a thalu tuke ti in akal san anmonu chuan engei ngai dan ti in azot yanzu chuan engatinge amel thasia keini angte mindu theile ati wongwong yanzu hian akal anlak sak don ti a shelo ani o anmonu chuan ramdang mi chuan keini ang mai po poyan ti leinem atia yanzu chuan a tha e loti in alim takzet anwa unau nu khonge ka unau pa hi ka van mulo ve ti in chuta amonu chuan training turin akala phone off ani kha tuma ashil lawa alote dai chuta huilani chuan yanzu chu lo kholin voina i local nge angai ania kanin chenna kha ti felangai ati yanzu chuan te reng mai nangaya tha ka mualom nang chen fel hlan che hi ka ngak lelu tukani ati hamham anwa engkim ti felin yanzu chuan huilani bula midang aton to thule chunu chuan poisa chanhem tak a hlo thin thu te asoi huilani chuan a tha chu kalom poya che ti in akalsan chuta yanzu chu akal du tu meichha chuan mu in kara ludvat ro hotel akalang hospital contract vel sign angaya anwa engkim a felvek ang ti in yanzu chu alo phur le anwa hotel thengin chunu chuan yanzu talo umla thilpoi mo kawa boy pui lo kanga kalole le vat ang ti in akalsan yanzu pa te lam lo langin anin chu midangin zor ani thu anlo tara apa chuan kanin kan swar hleinem engwangin nge hetiang hian inti alotia chupa chuan imonu in azwar to alom alote yanzu pa chuan huilani bak ani lawang ti in chuta paper an enche chu engtin nge he signature hi ti in makati takzet kanin hi kan swar lo ativak waka chupa chuan poisa engkim pek felvek ani to ani alote chuta anfa pa lo kalin kanu ka pa in cha em arontia apa chuan hemi te hi shilte kan in kan swar lo ti hi alote chupa chuan engkim ti fel ani to tuna chuan inin nei to lawani alote mak anu chuan afapa bula chuan inupui kholla ati fel themai thei asin ate chuta afapa chuan hengjong hi ama wanga thlengzo kalom nu keipon athuru ka shea minsoi sangalani ati chuta ka unau pa kallak sakan tum me kani nu atia anu mangang lutuk chuan engtin mo isoya ani theilo I unau pa chu khol ngal ro atia chuta a khol ngal ifim khur angaya ni ti che asoi man ensu phone chu achen lo emawang chuan athimaka aunau pa te chu mangang hle in apa chuan ensu soidan chuan
voina huilani nen in thenna kan boy puidon ati takha huilani chu kholwa chin te ti in an kholwa ta chuta yan zu chuan huilani muin heta inge ilo ti ve ka khongai na dil turin emni ilo kal alo lati ham huilan chuan kholdongen yan zu una pa chuan yan zu omna azot thwaya huilan chuan anom na hotel mil shilin chuta kal tur chuan ashila yan zu chuan enga tinge tiang khan min en ka chelo viau emni ativela huilan la chuan boina isiam le to emni iuna pain azong che ati chuta anmo nu lo langin huilan bula yan zu hlata omang che enge heta hian iti reng ati huilan chuan achan engpo ni se ibula ka in soifia achul na ka shelo ati deumak chuta yan zu gal du nu chuan huilan chu musit hlein huilan bula nang hi huiju catering nei tu emo in tialo ti in anlo nuina saluduk huilan chuan te reng mai kani alom atingat chuta huilan bula heta tangin chuakro I chualo chuan midang kan no chhuati rangche ati huilan chen palo langin a chen pa chuan tunge tingam kan enang chu atia chuta yan zu kal du nu chuan ehe heta enge iti alote huilan chen pa chu alo bechiam a chen pa chuan huilani hi haiju catering a thuber ani ti in apuang tapmia mai midang ho chuan min fiam ti ro ti in huilan chen pa chuan ka mela tangin ka fiam thu melem ni alo ti waka chuta yan zu pa te lam lo langin anmo nu bula chuan nang nu hi ka that don che local te ti in an thin rim tak zet yan zu chuan kapa enge thlinga alo ti apa chuan henu hian kan in alo zuara tuna chuan ikal tangyal po shala alo tu mani ate chuta yan zu chuan engmo nang nu hian min nei du lovin kakali du wang zokin mo min lo nai vel ni ti in athin rim tak zet chuta chunu chuan keima ro man na ani leinem hethil hi in mo nu ro man na fekalom ate an mo nu chuan hoilani chu lo puin apasal in sum thei to big lo chuan nang nu hi izak lo emni police ka khol kho pang ti in anu pui chuan tuna chuan engkim atop to duta khonga in min ring ro ate apa bula chuan pa damdoi in iom na bilpo ka pek vekania khonga itakin min ngai dam ro atia anu bula adile anu chuan izak lo emni nursing home in min khola engkim hi huilani pek jok alom nang hi izak lo emni alo tia an thin rim hlom hle chuta hospitala an ho tu pa chuan en zu pa bula nang hi kalashia che tin aron bia en zu pa chuan engtin nge min la sha the tin alo zota chu pa chuan achan chu huilani wang mule ain kol na sa em che alom ama pon idam do in omman tur poisa anei lawa dam doina na thok ho bui gwalin poisa adon nen iom na bil a pe alom ati tuta yan su pa chuan makati tak zet huilani vek mo lo petu ni atia yan su chuan an mo du bula nang hian ka pe vek idisia enge zia ti in azon ngal anu thin rim lutuk chuan nang do he nu te in benatum an mo nu chuan do he nu po min ti thei ma se ente huilan hian kumruk vel in dan chhe lo ang main na alo thok to asen ase tu man a hlun na in mu theilo ani inu le pa hi mi tha an nilawa chuta yan zu nang po pasal tha inilo englai main inu pui itan ngai lawa ati chuta soizomin 2 point in soi sel ringa ma se ka shilang cheu ama che hian asen in chung kwa puireng thin tu cheu chu huilani hi mi zaidam takle mi tai matak ani in daning tiklai pon ha takin athoka ma se atopa chuan engma nei nei lovin in not chuak tho tuna ke hi huilani in tiang in min ti in tumamo ateu lo mai eng tika ma athlengai lowang ti in anui vak vaka anwa police lokalin anmo nu le a thian nu chu anron man yan zu te chuan huilani chu ngai dam dil chiamin an chung ko a le le ngei turin an som chiama huilani chuan director anni hi muka du lawani alotia achung ko hluite chu an not chuangal anwa ceremony chu tanin lim takin hun an manga movie chu ti hian atopta ani